ikaze kuri uyu muyoboro jidesi uburyohe bw'imyandiko w'imvira icyanga cy'amagambo. Uyu munsi turakomereza ku buzima n'ibikorwa bya nyakwigendera Nelson Madiba Mandela nyuma y'imyaka 10 yitabye Imana. Ikaze uri kumwe nanjye Jidesi Jean Daniel Sindayigaya. Ubuzima ndetse n'ibikorwa by'umwihariko bya Mandela byagiye bikoreshwa hirya no hino mu kwigisha abatuye isi. Ubuzima bwe bwararirimbwe n'abaririmbyi banyuranye ndetse bukinwaho filime nyinshi. Iya nyuma iherutse gukorwa ikaba ari ya Mandela Long Walk to Freedom, yakozwe ishingiye ku gitabo yanditse igihe yari avuye muri gereza. Igitabo yise Long Walk to Freedom yagiye hanze. Iyo filime rero mu mwaka w'2013 ikaba ikinwa n'umukinnyi wa za filime w'umwongereza Idris Elba. Mandela yashatse abagore benshi ariko abazwi ni batatu: hari Graça Machel, Winnie Madikizela Mandela na Evelyn Masi. Akaba arasize abana batandatu aribo Makaziwe Mandela, Amoa, Zenani Mandela, Makugato Mandela, Madiba Tembekile Mandela, Zindisizwa Mandela na Makaziwe Mandela. Hari ibintu 15 wakwibuka kuri Nelson Madiba Mandela. Icyambere, izina nyaryo ry'umusaza Mandela ni Rolihlahla, rikaba ari izina ryo mu bwoko bwe bw'abakosa. Iri zina risobanura gukurura ishami ry'igiti, mu mvugo yindi bigasobanura umuntu utera ibibazo cyangwa se gateza ibibazo mu rurimi rw'icyongereza, trouble maker ko bamwita. Ubundi izina Nelson Mandela yaryiswe n'umwarimu w'umumisiyoneri ubwo yigaga mu mashuri abanza agiye kubatizwa. Mandela yirukanywe muri kaminuza ya Fort Hare nyuma yo kwifatanya n'abanyeshuri bigaragambyaga kubera amafunguro mabi bahabwaga. Nyuma yaje kurangiriza amashuri ye muri kaminuza nini yo muri Afurika y'Epfo yitwa UNISA, University of South Africa, aho yakomereje afite impamyabumenyi yanditse mu mategeko. Yarakuye muri kaminuza yitwa Wits University yo mu mujyi wa Johannesburg. Ari muri gereza ya Robben Island yize mu buryo bw'iyakure amategeko mu ishuri ry'i Londres mu Bwongereza. Ikintu cya gatatu, Mandela yahunze agace kitwa Cape ajya hitwa Johannesburg ubwo umutware w'ubwoko bw'abitwa Tembu Jongintaba Dalindyebo ari we wamureze nyuma y'urupfu rwa se. Yashakaga gushyingira Mandela ku ngufu. Mandela ageze Johannesburg yabonye akazi ko gukora mu birombe. Ikirombe yakozemo cyacukurwagamo amabuye y'agaciro nk'umuzamu rero ukora ijoro, mbese ushinzwe umutekano. Icya kane cyatuma wibuka Nelson Mandela nuko Mandela yanabaye mu gace kitwa Alexandra, aho yavuye we n'umuryango wa Walter Max Sisulu nawe warwanyaga ubutegetsi bubi bwa apartheid bwariho muri Afurika y'Epfo, bajya hitwa Orlando mu gace ka Soweto. Icya gatanu, umufasha wa mbere wa Mandela yitwa Evelyn Masi, yari umuforomokazi ndetse akaba mubyara wa Walter Sisulu. Uyu Evelyn Masi niwe wari ufite icyo yinjiza, aza gufasha Mandela ubwo yigaga amategeko muri kaminuza ya Wits University. Nyuma uyu mugore yabaye umunyapolitiki. Mbere yo gutandukana mu 1958 bari bamaze kubyarana abana 4. Icya gatandatu, mu buyobozi bw'ishyaka ANC, Mandela yashinze umutwe w'insoresore zo kwihimura ku bazungu witwa Umukonto Wesizwe. Yayoboranaga n'uwitwa Oliver Tambo. Uyu Tambo baje gufatanya no gushinga bwa mbere muri Afurika y'Epfo ishyirahamwe ry'abanyamategeko riburanira abahohotewe n'amategeko ya apartheid. Icya karindwi, mu 1962 Mandela yavuye mu gihugu cye rwihishwa ajya gushaka ubufasha bwa gisirikare. Icyo gihe yagiye kwiga ubucengezi mu bihugu bya Maroc na Ethiopia. Yagiye kandi mu Misiri, Guinea na Tunisia, aho yabonanye na Habibu Bourguiba wayoboraga icyo gihugu cya Tunisia. Icya munani, uburyo Mandela yaje gutabwa muri yombi na polisi ahitwa Hovik. Bivugwa ko yari yagambaniwe n'ibiro bishinzwe ubutasi byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA, bigatanga amakuru y'aho aherereye. Mandela yashinjwe guhungabanya ubutegetsi no gushaka kubuhirika binyuze mu ntambara. Icya cyenda, mu gihe yari mu munyururu, Mandela yari afungiye mu kumba ka metero 2 kuri metero 2 n'igice katagira ikintu na kimwe uretse igitanda n'aho gukorera isuku. Ubwo kandi yajyaga gukora imirimo nsimburagifungo, yari yemerewe gusurwa n'umuntu umwe nyuma y'amezi 6, ari nabwo yabashaga kwandika ibaruwa imwe muri icyo gihe.
icya cumi, ubutegetsi bwa gashakabuhake aribwo nyine bw'abazungu binyuze muri politiki yabo ya apartheid bwagerageje gufungura Mandela inshuro 6 ariko arabatsembera. imwe muri izo nshuro nubwo Mandela yandikaga amagambo agira ati mpa agaciro ubwigenge bwanjye cyane ariko nita no ku bwanyu. ni ubuhe bwigenge mpabwa mu gihe ishyaka ANC n'abaririmo batemewe? icya 11, Mandela yaje kwandika igitabo ibizwe nka memoire mu mwaka w'1970. amakopi ashyirwa mu masashi atabikwa mu murima Mandela yajyaga yitaho afunze. icyo gihe hari icyizere cy'uko inshuti ye Mark Maharaj bari bafunganye yari kuzazitaburura akazimenyekanisha ubwo we yari kuba afunguwe. ku bw'amahirwe make za nyandiko zaje kubonwa n'abarindagereza bari bagiye kubaka urukuta rwa gereza. Mandela ahanishwa kudakomeza urwego rw'amashuri yari agezeho. icya 12, nyuma yo gutandukana n'umugore we wa kabiri Winnie Madikizela Mandela, uyu Nelson Mandela yinginze umurwanashyaka wari ukomeye bari bafitanye ubushuti bukomeye Amina Kasharia ko babana, ariko uyu amutera utwatsi. ku myaka y'80 Mandela yaje kurongora umupfakazi Graça Machel wari umufasha wa Samora Machel wabaye perezida wa Mozambique. icya 13, ishyaka ANC ryaje kwitwa umutwe w'iterabwoba n'ubutegetsi bwa gashakabuhake ndetse byemerwa gutyo n'ibihugu bikomeye bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza. ejo bundi muri 2008 nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakuye Mandela na bamwe mu barwanashyaka ba ANC ku rutonde rw'ibyihebe, mbese abaterabwoba. icya 14, mu kumuhesha agaciro umuryango w'abibumbye Loni wagize itariki ye y'amavuko 18 Nyakanga umunsi mpuzamahanga witirirwa Mandela, Nelson Mandela International Day. ni ubwa mbere mu mateka y'isi umuntu ku giti cye yagize umunsi wizihizwa ku rwego mpuzamahanga. icya 15 ari nacyo cya nyuma kubikiraho Mandela kiragira kiti Mandela yabonye amagana n'amagana y'ibihembo. bimwe muri ibyo bihembo Mandela yari umuturage w'icyubahiro mu gihugu cya Canada, akaba umunyamuryango w'ikirenga mu ishyaka ry'abakozi mu Bwongereza British Labour Party, ndetse yari n'umunyamuryango w'ikirenga mu ikipe ya Manchester United yo mu Bwongereza. muri bimwe mu bikora intwaro z'ubumara nuclear atoms hari agace kamwitiriwe The Mandela Particle mu bwoko bw'abantu ba kera cyane mu mateka. hari n'abamwitiriwe Australopithecus Nelson Mandela, kandi no mu ndabo hari umurima wamwitiriwe mu gihugu cya Singapore Paravanda Nelson Mandela, n'ahandi hantu harenga 100 hamwitiriwe kuri iyi si ya rurema. uburyo butatu nyakwigendera Nelson Mandela yahinduye ubuzima bw'abatuye isi. uyu mugabo nyakwigendera ahoze ari perezida wa Afurika y'Epfo, akaba yarapfuye afite nyine imyaka 95 y'amavuko tariki 5 Ukuboza 2013. yari amaze igihe kigera ku mwaka afite ibibazo by'uburwayi. uyu musaza yapfuye afite amateka menshi, harimo igihembo gikomeye cyitiriwe Nobel, ni igihembo cy'amahoro yahawe. inkuru ivuga ko Nelson Mandela yapfuye yababaje benshi mu batuye isi, ndetse inaba inkuru nshamugongo ku batuye ndetse n'abakomoka mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Nelson Madiba Mandela yafunzwe igihe kingana n'imyaka 27 yose yibera muri gereza azira guharanira ukwishyura ukizana kwa muntu ndetse n'uburenganzira bw'abirabura, by'umwihariko abanyafurika y'Epfo. bamwe rero mu mpuguke ndetse n'abanyapolitiki kugeza ubu bahamya ko Nelson Mandela ari umutagatifu muri politiki. ni nayo mpamvu ugiye kuvuga cyangwa kwandika kuri Nelson Mandela utabona aho wandika gusa. twe hano twifashishije ibitangazamakuru kugira ngo tubivuge, nyine twifashishije ibitangazamakuru bitandukanye byagiye byandika kuri uyu mugabo. nibwo rero twabateguriye ibintu bitatu bigaragaza uburyo Mandela yahinduye isi. icya mbere, hari uburenganzira bwa muntu. Nelson Mandela mu gihe kirekire cyari gishize mu gihugu cya Afurika y'Epfo umwirabura atagira uburenganzira bukwiriye umuntu, haba mu mibereho ndetse yewe wasangaga abazungu ari bo bahabwa agaciro. rero kuri Nelson Mandela yagerageje guharanira ko umwirabura yahabwa agaciro mu gihugu cye. ibi byatumye afungwa nyine imyaka 27, hanyuma aza kurekurwa ku itariki ya 1 Februari ariko kwezi kwa kabiri mu mezi y'Ikinyarwanda mu mwaka w'1990 ubwo yari yujuje imyaka 71 y'amavuko. uburyo Mandela yaje kurekurwamo ni uko isi yose yateguye kampanye yo gufunguza Mandela, haba mu nzira y'amahoro cyangwa iy'intambara.
Nelson azwiho ijambo yigeze kuvuga ubwo yari afunguwe ati burya iyo ushaka kuzana amahoro hagati yawe n'umwanzi wawe uramwegereza mugakorana ubundi akazarangiza ahindutse umufatanyabikorwa wawe. yagize ati ijambo yavuze ubwo yari afunguwe uyu Nelson Mandela yagize ati burya iyo ushaka kuzana amahoro hagati yawe n'umwanzi wawe uramwiyegereza mugakorana ubundi akazarangiza ahindutse umufatanyabikorwa wawe. aha ni naho havuye imvugo ngo ushaka amahoro ategura intambara. ibyo ariko nibyo abaromani bavugaga mu gihe cya kera. icya kabiri, demokarasi muri Afurika y'Epfo. ubusanzwe demokarasi ni ijambo ry'icyongereza rifite inkomoko y'ikigiriki, hakabamo amagambo abiri, demos abaturage, kratos ubuyobozi. ubwo nyine wafatanya aya magambo yombi ukabona ko ari ubuyobozi bw'abaturage bushyirwaho n'abaturage ndetse bugakorera abaturage. rero mu mateka ya Afurika yose by'umwihariko muri Afurika y'Epfo hahozeho ubutegetsi budaha umwanya abaturage. gusa ku bwa Nelson Mandela we yaharaniye demokarasi muri Afurika y'Epfo, none kugeza ubu ni kimwe mu bihugu bigira demokarasi ku isi yose. tariki 10 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'1994 nibwo Mandela yabaye umukuru w'igihugu, ndetse mu ijambo rye yavuze ko yifuza ko Afurika y'Epfo yaba igihugu kimwe ndetse n'umuntu umwe, cyane ko mu gihe yamaze ku buyobozi yabashije kugera ku cyifuzo cye. icya gatatu, yarokoye ubuzima bwa benshi, cyane ko ari we wabaye perezida wa mbere w'umwirabura muri Afurika y'Epfo. Nelson Mandela yagerageje gushyiraho uburyo bwo gufasha abantu bafite ibibazo bitandukanye, cyane ko nanone yabashije gushinga icyitwa Nelson Mandela Foundation, uyu ni umuryango wamwitiriwe, ndetse na The Nelson Mandela Children's Fund, n'ikigega cyita ku bana, ndetse n'ibindi bikorwa byinshi yagiye akora byo gufasha abafite agakoko gatera sida ndetse n'ingamba zo kurwanya aka gakoko. mu mwaka wa 2009 nibwo igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyemeje ko isabukuru ya Nelson Mandela tariki ya 18 Nyakanga yemejwe kujya mu mateka nk'umunsi mpuzamahanga wahariwe Nelson Mandela. Nelson Mandela kugeza n'ubu imyaka 10 irashize apfuye, ariko aracyakora amateka kuko ibikorwa yasize isi ikibimwibukiraho. ndetse hashyizweho umunsi mpuzamahanga nyine wa Mandela ku ya 18 wahuriranye n'ivuka rye mu 1918. uyu munsi uriho guhera muri 2010, nyuma yaho mu gushyingo 2009 inteko rusange ya Loni ubutangarije kugira ngo abantu bajye bazirikana akazi kakozwe na Mandela mu nyungu z'amahoro n'iz'ubwisanzure. kuri uwo munsi abatuye isi basabwa kumara iminota 67 bafasha abandi mu rwego rwo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wamuhariwe. iminota 67 ikagereranywa n'igihe cye yamaze akorera abandi n'inyungu rusange. niyo myaka yamaze abihirimbanira, mbese ari impirimbanyi y'amahoro n'ubwisanzure. reka mbashimire cyane mwe twabanye kuri umuyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko. twumvaga ubuzima ndetse n'ibikorwa by'umwihariko bya nyakwigendera Nelson Mandela byagiye bikoreshwa hirya no hino mu kwigisha abatuye isi. ngaho nimukore subscribe, like, share na comment bigere kuri benshi. naho ubutaha, ciao ciao.